I ljudi, dobro jutro. Ja sam se probudila. Ja sam već obukla i oprala zube. Ja mislim da me to ne baš puno zanimalo. Tako da ja sad još moram malo počešljati. Znači, klasa mi je masna, a oprala sam je u petak. Tako da ne znam šta je s mojom kosom, tako da eto. Uglavnom, jedva čekam da idem na utakmicu. Zato što nekako taj adrenalin mi je i ja mislim, vidjeli ste, možda sam drugačija, ali sam opet nekako malo strah, tako da malo mi se noge tresu, tako da vidjet ćemo. Uglavnom, sam moram se zatrep, ali ne smije mi repletati ovdje napred, jer to me ne smije omesti. Tako da svisat ću sad rep i stavim šnalitu, to jer u mene ljudi malo imam da ne možeš ništa uraditi sa tim slick bag me ne paše na moju kost, tako da ja ću samo ovako jednu šnalicu s tim da ne bi smjela, ali ljudi vidite, ne mogu ja tu ništa pomoći. Tako da eto, frizura je tu. Možda čak mama si ponudi da mi vezala kosu. Mislim, vezala pletenicu. Dok da ja niđe ne idem druge moje šnale, tako da moram ići tamo u nevice vidjeti. Jer meni se ljudi pod hitno treba lastika, jer znate da imam neke šiške, bolje da ih nemam. Uglavnom, moram se sad to vidjeti. Mene jako smeta kosa kad radim i onda mene se mora biti cakum, pakum. Tako da, eto. Tako da vidimo se kada krenem. I evo me, ljudi, ja sam u autu. Malo da smanjim ljudi muziku da ne dobijem copyright, što je jako slabo za moj kanal. Gdje ćemo opet skupiti 118 pretplatnika. Uglavnom ljudi, svi subscribe, like, molim vas da mi poželite sreću, jer mene jako strah. Tako da sad do tog mjesta, do Lenarta, imamo, boga, nekih, ja mislim, pola sata, možda malo manje, tako da eto. Mene jako strah, meni se noge tresu, tako da ni pertleri sam sve izgleda, vama kažem, tako da babo je navratio u pekaru, ovdje u Pesnici. Jer nam je trebalo, kako se to kaže, trebalo nešto za jesti, mislim ja ništa neću jesti jer mene je baš strah, tako da eto. Tako da se vidimo u putu. 1, 2, 3, 4, 1, no. We want this, booty bitches, big booty bitches, 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 Raga MC, let's go, hands up, Raga MC, you know. Do Polovac arene, Žmalcu Sofi, druga najstarta tekmice, 8. večerski klub, Tatami Ena.
Bravo, 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 bravo. Audi. I ovdje sam osvojila prvo mjesto. Čestitam svim drugim curama na pobjedi. I ovdje možete da vidite, ovo su sve cure koje su se borile. Uglavnom bilo nas je 6 i ja sam igrala 2 runde i osvojila sam finale. Ljudi moji, ja sam došla, hvala Bogu, kući više. Tamo sam bila 2 sata. Uglavnom čekali smo i to sve, tako da ja sam eto pobjela, osvojila sam prvo mjesto, jako mi je drago. Uglavnom u videu ste vidjeli već kako je to sve izgledalo. Tako da mi se vidimo u idućim videima i čao!